Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya na leta ya khayelo leko Mr. Post lembe ready kwatin swinene. Yeah, before we fika kwana, I think it's very very important ni fika ni tlhela ni swi vula ni tlhela ni swi tiyisisa guys, la ka channel leyi xitalo ni tala wa ni report swilo like in news reporting, but of course ni tlhela ni add a little bit of information. A swi talanga ni fika na analyze swilo, right? So it's very very important va mi kha mi swi twisisa sweswo. Of course to my new audience. Yeah, so ka siku ra namuntlha ra ti 7 May ni fika ni nghena ka account ya Mr. Post. Loko ni nghena ni fika ni hlanganisa hi this post as you can see there. Leyi nga fika yi tsale ku next, ma yi vona yi te next, then you kasi ku boha yini ku lwa na munhu u nga n'wi tivi, huma ka timhaka ta vu celebrity. Alright, zitha a mi ngo to rila. Alright, next liya swiloko there's a high possibility yo Mr. Post dia beefa yena zitholo hi leswi hi ndlela yin'wana yi vulaka swona Mr. Post. So swiloko miyisa lowu ku na swo karhi a nga swi endla against Mr. Post. So question ku a nga endle yini miyisa lowu, a nga endle yini? Of course ni n'wi lave ni n'wi kuma loyi, lo ni n'wi kumini loko a nga ni hluphanga, lo ni n'wi kumini very regional dzitha na hatla ni n'wi kuma loko ni searcha. So loko ni check in account ya yena laha ni check in swinene, loko ni cheka ni kuma ku i fan ya Dr Joe Shirimani, as you can see various post kwala na mathandani va lava va dlaya nyoka na wa post. So it's a very very big fan. Dr Joe Shirimani na va like okay to ya team Shirimani, that's what I can say. And then ya ka ti posta lembe leri 2022 ani vonanga la anga va ku a attack Mr. Post a ni tivi. So apart from that swi vula ku misalo a nga va a kha chingela Mr. Post hi ti-comments from how I see it. Swa ku misalo loko ku na ti-comments to karhi leti a va a kha a ti endla yi nge chayika. So hi leyi n'wana fan la ya Ben Menga ni veri man xibekarani yi rini wa ha nghoma we u tshama u kha u xopela ti-fans u kuma swihoxo u ta pfuka hi vona, yimbela tinghoma i tshika vanhu as you can see. Okay, leyi fan ya Ben Mayengani leyi fan ya Ben Mayengani. Kambe yini va ni bayizisa mi hambi hambi va ni bayizisa ni ti ku wini ka lava two. But I think lo nga ka right ne va ni bayizisa, but he's a big fan of Ben Mayengani, ni sure ku win me. So yeah, so leswi swi nga ku tekeni leswi vona va maye va vela va ri sis. Okay. I see. Charles wa Malwango na yena loyi against Mr. Post lo firma. So u ta pona ku i ta pona ku yi chingela hinkwenu hi nga ku laviki. Swi nge cinci, a wu swi koti ku yimbelela hi dyohani. Na swi tsundzuka na loyi against ya. So I know the people who are against Mr. Post of course. So lo wa Charles wa Malwango loyi I think kuna high possibility na nga hetela before rin'wana ra malembe khari a ri against dona Mr. Post and stuff. So swi loko loyi i chinga ka ti-comments from how I see it. And leswi swi vonaka and a reds ku nyimpi ya kona ya hela kwihi.